Karbi prime ta birta long pen kadu kavia phantame kardamang pazuriklam. Tante pini karbi prime ta birta arjuik tha. Pini paipa ni phain kora troxiar ni dipurong sopialong Karbianglong District Congress Committee pen patar piponsi BJP ratpang riatum smart meter amen pen date piarat aphan avi katong sip akele rihinga me annam ki papa ta pothak peacefully pen procession ke tama birta nangle. Smart meter installer te ako ke chikloi jonangbong sika pharo photrok amsi birnang lecho. Bonta non smart meter along ke chikloi jonangbong sika suriket hompli an birnang lero. Lasi BJP ratpang riatum rataphan avika chong sibasai ing tonanchi. Lasi laposon BJP government atuma phan Congress pu anchot kalisi kapre katum ta ke khamke chepak langnang chipu hangta ramsi dipurong supiarlo par omlo. Pinibangso meri hinga nam ki papara pothak ing samjin pen ar muka chejengalong kiong dong atum che tongdunsi epidicial general manager aphan pinpura lo pazirpo স্মার্ট মিটার হোৱাৰ পৰা আমাৰ যে কিমান যে কি কয় বিল বাঢ়িছে সেইটো কথা আমি নকলেও নহব কাৰণ আজি এই স্মার্ট মিটাৰে মানুহবিলাকক আমাৰ জৰাকলা লগাইছে কাৰণ এনেকুৱা এটা মিটাৰ হৈছে যিটো যোৱাকালি পৰহি দিনত আমাৰ কাৰেণ্টৰ বিল আহিছিলে 2000 3000 বেছি গৈ হলেও কিন্তু আজি এই স্মার্ট মিটাৰ জৰিয়তে আমাক 9 লাখ পৰ্যন্ত আমাক বিল অহা পৰ্যন্ত হৈছে সেইকাৰণে আমি বহুত মানে ভুগিছো আমি সেইকাৰণে আমি এই আজি প্ৰটেষ্টটো এই কাৰণে লৈছো যাতে আমাৰ এই স্মাৰ্ট মিটাৰটো আমাৰ দৰকাৰ নাই আমাক আগৰ যিটো আছিলে সেইটো মতে আমাক সুবিধাটো দিব লাগে মানে ইনডাইৰেক্টলি কি বিজেপি লুটি আছে নেকি বিজেপি সম্পূৰ্ণৰূপে লুটি আছে আমাক এই স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত তেখেতসকলে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ এটা নতুনকৈ যিটো লগাইছে তেখেতসকলে এইটো ঠিকাদাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু সেই ঠিকাদাৰ তেখেতসকলে নিজেই কৰিছে Regarding the smart meter, we are not happy at all because our bills have increased. Not only for a small family, for a poor family, people who have been giving 500, 600 are now paying 3,000, 4,000. How are they going to do that? With the price rise, everything is so costly, and on top of that, now the electricity bill is also so costly. How are people going to cope with that? Now again we are accusing the BJP government because on the meters itself, in some certain meters you will see that there is Adani written on it. So they are basically giving our money to Adani again. We don't want Adani's meter out here. Who said that we want? We were happy with whatever we had. We didn't have problem. And then with the smart meter, have the electricity been better? No, it has not been better. It is still the same condition. It's summers right now. We don't have current most of the time. Then why are we paying so much more? If it is just like the previous meter and the same amount of bill, it's still fine. Now we are paying double the amount, but the current is still the same. So that's why we are condemning the whole thing, and we don't want the meter. And I request the whole community to come forward with this, because it is not only the Congress party's problem, it is the community's problem. Our people are suffering, so our people need to come out for this. So my request is that. Some says that it is not earlier the meter was also same. This is the same. Yeah, regarding that, I think Piyush Hazarika had said one day that he needs a proof that last year's bill and this year's bill, we will compare it. Okay, we'll come ahead and give you the comparison. Summers was last month also was summers, this month also is summers. Last month my bill was 3,000, this month my bill is 7,000. How is it? So the same amount of electricity is consumed in my house. So I'll tell it for my house also. Last month itself it was 3,000. This month I have to pay 7,000. How am I going to pay? Because you have spoiled the whole economy itself. The economy is not working for us, and you're going on giving us taxes and electricity bills. Everything is increasing. So our public cannot take it anymore. এতিয়া গম পাইছে যে এইটো সিহঁতে বিজেপি চৰকাৰে সদায় কয় যে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত কাম কৰে, কিন্তু আজি আমি প্ৰতিজন ৰাইজে যেতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰ চেঞ্জ কৰিছে প্ৰতিজন ৰাইজে আজি উপভোগ কৰি আছে, য'ত প্ৰতি ঘৰত আগত আছিলে 800 টকা 1000 টকা 1200 টকা বিল আহিছিলে, এতিয়া প্ৰতি ঘৰত 3000 4000 5000 লৈকে বিল আহি আছে। কেতিয়াবা ঘৰত বন্ধ কিন্তু বিল অট'মেটিক বনি যায়, কেনেকৈ বনি যায় নাজানো। তো ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গম পোৱা গ'ল যে এইটো মিটাৰ লুণ্ঠনৰ মিটাৰ, আৰু ইয়াৰ বেক সাইডত আছে বিজেপি চৰকাৰ। আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ যিমান নীতি হৈছে সিহঁতে কয় ৰাইজৰ স্বাৰ্থত সিহঁতে কাম কৰে, কিন্তু ইয়াত পৰিলক্ষিত হৈছে যে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত নহয়, লুণ্ঠনৰ স্বাৰ্থত কাম কৰে, পুঁজিপতিৰ স্বাৰ্থত কাম কৰে। পুঁজিপতিক ফায়দা দিবৰ কাৰণে সিহঁতে পুঁজিপতিৰ যোনখিনি মিটাৰ, এইটো আমি মিটাৰটো গম পাওঁ যে আদানীৰ মিটাৰ
সিহঁতৰ মিটাৰ হয়, সিহঁতৰ কোম্পানীৰ মিটাৰ হয়। সেইটো কাৰণে আদানী হ'ল বিজেপি চৰকাৰৰ পুঁজিপতি পাৰ্টনাৰ। তে সিহঁতক ফায়দা মুনাফা দিবৰ কাৰণে ৰাইজক ৰামঠগন দি আছে, ৰাইজক লুণ্ঠন দি আছে। তাৰ বিৰুদ্ধে আজি যুৱ কংগ্ৰেছ, জিলা কংগ্ৰেছে আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। আৰু ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যদি এই চৰকাৰখনে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নলয়, স্মাৰ্ট মিটাৰ যদি এক্সচেঞ্জ নকৰে, পুনৰ আগৰ মিটাৰ যদি লগাই নিদিয়ে, এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আগত আৰু জোৰদাৰ আমি কৰিম বুলি আমি হুকিয়াই দিছোঁ। মই জিলা যুৱ কংগ্ৰেছৰ স্পক পাৰ্চন, অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ স্পক পাৰ্চন, জিলা ইনচাৰ্জ। Kedamtang paipani phaikre pho arni 78 angdeng Independence Day arni Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rongkhangpen Karbi Anglong Radaphan lak phoso se along lepota akejoy pen ron pontang lupusi Radaphan pangdak ponlo bonta kidukila katuma phan ke edon pen epak along lepota anta pi pachetang telang pusi katsa hamphanga song pen pachini Kidukila katum Karbi Anglong atatuma phan Karbi Anglong Autonomous Council atum pen Karbi Anglong arlo atokan okedwa Karbi methang akhaya phan longri longpa chirai komnang jipura lapena duya hoi kedwa Karbi atuma phan longlia pota akejoy pen pinang jipusi katsa hamphanga song atum pen kachingwai padopon Lapen kedamtang Lok Sabha election kape dobama pora hota BJP is Karbi Anglong district amaipu Roland Killing Aphanta Pinpura lo pidam Karbi Anglong arat atumaphan council atumpen Karbi Anglong atok anu ke dua Karbi mithang aphan mithang akhe phan rongri longpat churai komnang jipura lapen especially border ke dua Karbi atumaphan an adon tin atumaphan kota ki jo pinang jipura ni betul bangso kecilai pon padilo ala sebutane nang pinta kacetar bang pun penajo kacetaro lapenan parta non kipartang lo ke damtang MP election na hut sitame ni tu party mate hala BJP party president Roland Hay pantame ni tu labang so nang tum government puthot bang pura council cari lutang te nang tum labang so ang deng deng ponangji pura ni tu siminuranda mate alu tu ni tu pijel ponlo alang nitum sitame alang nitum nang chingwai dun pe melo jong sini nitum ahin pen bani nitum government bang lutang te ni nitum council atuma phan mate CM atum phantame ni nitum pachini po alang nitum nang chicha dolo la hello ni nitum ala bang so ho tu tha atu bang ke je go nitum council pen kota piponanji adon tin dum phan ake joy pen nang nitum kota ron nanji po Athila bang soa pota pipo sini tum kaningi pon nangkok mate ke akachuniri pon nangkok bang ke ili tum non ke longle phelang Karbi Anglong along longle phelang pena job pinang an kacharbu mate suluk sudak tum nang jak tanur bang akhe atum Bihar pen ke bang Rajasthan pen bang Bengal pen ke bang aku nonjong song geli tum phere meme jitu Bangladesh along la pusona situation ke theklong bangki ili tum ke chiri mek du nangji hala dak influx bangki ili tum Karbi Anglong na apply gobjia khona bangke a chance thekpi la posi nili tum bang ILP mate inner line permit Karbi Anglong Karbi Anglong ke ja council ke cari bang ku bang tum hang ke chuni dang tum bang ILP sistem implement pen ili tum akhe Lasun se Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rongkhangpen Karbi Anglong arata phan lak phoso se longlia pata akejoy pen pipon lopusi 78 angdeng Independence Day arni pangdak ponlo Longle pota ke long ya phan akejoy pen longle pota ke long ya phan ya no tin dame inglong a sotum Karbi Anglong ke do abang photum phan ni tum difu divini sarkor akejoy pen longle pota pilo lag isira suri plikera isira phar phora plikera throk lapen ke silunian circle long pilo lag isira suri ingkora plira pharo plira ke thom along le pota pielo fulni revenue circle along lag isira suri plikera isira pharo plira ke thom long le pota pielo dongkomo kamalong lag isira Suri phokera throkra phokera isia longle pota pielo pangrung pet peniletum
Karbi Anglong long le pota ke pi la so ningkan nar ke bang bong ake joy pen inglong so tum bhan long le pota ke pi lak phora suri trokera isira pharo phora trokera trok an long le pota ke joy pilo Sita lak pho sosia ke joy pen ki pia pota ki du ke lak atuma phan e don pen e pa ki pinang jia dim ke lele detla lak pho sosia pota jongsi e don pen e pak pila puasonte chetang lapji ate population pen le langdam pulote lak sirkep sose doji pen adon pen le langdam pulote la anadon ave la sikatsa hamphanga song pen rong arlo ke dama hot ke thekdam long ke longlia pota kawesi ke ongla Oleh ini tu pota piponangi pode mangke pota ke council pen piolo pota ke damtang non 15 August ahut sitame council keceri abangku mate CM Karbi Anglong ahin pen ang tumpang dago lak hora trokebra isi ajar trokebra isi lapen achedola la tumpa la anke pota ron lo kusikip sita meni le tum rong rup ke thek dam long ate pulo tang te 5,61,000 something apota Karbi Anglong Autonomous Council pen isu ya lo piet lo polang le tum alam ke ninggi lo sita me hala ili tum Karbi Anglong arat atum kiduk det arat atum binong adon tin abang ko to phati pak pinai ko di mang lele tesi mungki da me yongsi 5,61,000 apota yongsi adon tin kipi pacitang ko sonte nili tumahin pen ki yongda mangke Karbi Anglong bang citang plu ko sontai athe population amasi li tumalong ke total long 9 lakhs ne 10 lakhs ne 11 lakhs besi du halaga population mati ikon pen bang pri bang koyong si hisab lu putang pe ta adona phai ke la ana vedeji sita be non ke nili tu matok anu gadam ke thenglong ateng lu putang te dadi fu matame di fu taun nang bong pen 1 kilometer 2 kilometer jong si gam lote arju dam lote pota doluma nang letum hem vitia pota doluma pu arju lote ante ave potum si ong Dipu Revenue Circle alota lak isi sosia pota ake joy pen ron pon lupusi pachini tang te komara tuma phansi kipila aroleng ke thiatum kachara et pentong lapuan aphai ke lema mate kechi atuma phan kipi era posi ki dukila katuma phan e don pen e pak ke lenang jiadim ledam de det maputa katsa hamphanga song atum pen karjupado Dipu Circle pen lak isi sosia pota ke ron komat tuman lo kipike mande alenge the to manga pota ga isu lo pota phaida du lo manda pota ron reda tongbi hukma mande alenge the tum de da men ke chi thap tan ke onguna ka jok tonga hala 5 lakhs ana pota phai ke li rokna kita me nili tungi pu bangke dak idu ke plan bang bahag nang neno sitame adon tin epak hem vitia along hem chikim humadim anaga pota ga ke yo ke pi edangi pu bang sinili tu bangke ke hang ko kita me nona teng leputang pe litung kaciri nai ke 5,61,000 apota apak abangke ente dake amen ke Karbi Anglong pe pota pilofu dake Bihari Bengali Marori tum handong ki pi ki ong munaga jok tong Karbi phan ke lele derma ladaka karju nangya ke nam sot do ko Tang tipini Karbi prime time birta bangke kangtonik long kado kaveta me do me thak me kurwang thru